Haleluya, haleluya. Basenzi mwese, nshuti z'umusaraba, bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru mwese, aho muherereye hose, namwe mwese ndabaramukije, ndabipfuriza imigisha y'Imana. Kaze uno munsi turiko turinjira mu masengesho, tugiye gusenga Imana muri aka kanya nk'uko bisanzwe, tuduga ku musozi w'Imana gusenga Imana. Haleluya. Rero mwese murararitswe bwoko bw'Imana. Uyu munsi ndagira ngo twongere kwambara ibigwanishwa by'Imana, ibigwanishwa by'abasenzi, ibigwanishwa by'umukristo. Paulo yibukije abanyefeso ibigwanishwa by'umukristo bikubita hasi abadayimoni, bitsinda ibyaha, bikanesha ikibi, bikanesha ibicumuro, bikanesha imizimu mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data usinzikajwe n'icaha, kibohoke, kidohoke, kikuveko, kigende. Mwene data usinzikajwe n'ingwara n'ubugwayi bwananiranye, bwongere gutsindwa kubwo kwizera. Muri no jambo ry'Imana tuye gusangira, turahabona nk'ibigwanishwa byose, ibigwanishwa by'ubwoko bwose. Harimo ibigwanishwa by'inkinzo, harimo ibigwanishwa by'ukwizera, harimo ibigwanishwa byo kwambara inkweto zo kugira ishaka ryo gukwiza no kwamamaza ubutumwa bwiza mu gushinga intaye Yesu Kristo, no mu kwamamariza izina rya Yesu no gukwiza ubwami bw'Imana hose. Muri no jambo ry'Imana harimo ibishinga, harimo ibimenyetso bitugaragariza, harimo ibigwanisho bitwereka ingene umukristo yambara inkomezi mu gusenga. Iyo turiko turasenga, turiko turuzuzwa ubushobozi bw'Imana. Nico gituma mwene data uraritswe muri ano masengesho. Muri kuno gusenga turagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Banyefeso igihimba ni ca 6, turasoma duhereye ku murongo w'11. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. Haleluya. Umurongo wa 12, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganza iyi si y'umwiza, nimwe mu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Mwene data abo tunigana n'ubwoko bushika bune, ubwoko bune bw'abadayimoni, abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganza iyi si y'umwiza, na zamwe mu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Mwe mu mbi z'abarozi, mwe mu mbi z'abakonikoni, mwe mu mbi z'abategatega, n'abananga yivuza, na bamwe bakinda, na bamwe baterekera, na bamwe bagitanga ishano, abatanga isumu. Barya bose turabatsinda mu izina rya Yesu. Yesu yaravuze ngo nimwarya icisha naco kizobagira mu izina rya Yesu Kristo, ngo nimwarya ikintu cisha naco kizobagira. Mbere Yesu yongera avuga ngo mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo nabonye Satani ngo amanuka, ngo ava mu ijuru ngo ameze nk'umuravyo, ngo ariko mbahaye ububasha. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mwene data rero hano ku murongo wa 13 harakomeje aravuga ngo kubw'ibyo mwabiri bigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Haleluya. Ndagira ngo mbwire umugabo hari hose atishikama, ndagira ngo mbwire umupfasoni ari hose atishikama mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbwire umusore n'umwigeme ahari hose, aherereye hose, waba uri mu bibazo, waba ugondaniwe, waba wacitse intege, waba uri mu ngorane, ndagira ngo mbwire ngo shikama, rema, komera. Ndagira ngo mbwire umuntu yagwaye, afise ubugwayi bwamuremereye, bwabuze gukira, yabuze abo mukiza. Yesu araserutse, Yesu ararengutse, arengukanye gukiza. Mu kiganza ciwe harimo gukiza. Mwibuke ko mu kiganza ciwe harimo za nkovu za mambo zaho yacumiswe imisumari. Yesu Kristo yaraziwe kugira ngo tubohoke, yaracumiswe icumu mu rubavu kugira ngo dukire. Ubushobozi n'ubw'Imana yacu, ndagira ngo twambare ubwo bushobozi bene data. Umurongo wa 14 uravuze ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira gikiriza. Haleluya. Mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Umurongo wa 16, kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkinzo yo kwizera
niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mana ishimwe cane, akira ubushobozi bw'ibirwanisho byose by'Imana, ubushobozi bwo kwambara ukugororoka, ubushobozi bwo gukenyeza ukuri, ubushobozi bwo kuvuga ukuri aho uri hose udatinya, kuvugira Yesu, kwemangira Yesu ukuri aho uja hose. Vuga ukuri, waba uryamye, waba ubyutse, waba wicaye, uri ku kazi, uri mu ishuri, vuga ukuri. Ukuri umuntu aremera akakuzira, ukuri umuntu arakuvuga akemera akakuzira. Wopfa uhorwa ukuri uri kurashingira intahe Yesu Kristo, hakuhorwa wakoze ibyaha. Wopfa umuhorwa uri murashingira intahe Yesu Kristo. Nimwamara kumenya ukuri bene data, ukuri kuzobaha kwidegembya. Nico gituma turaharitwa kwambara ukugororoka no gukenyeza ukuri, no kwambara inkweto zo gukwiza ubutumwa bwiza no kurwanya ishaka ry'iby'agakiza k'Imana. Haleluya! Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo nimwamara kwambara ukwizera ngo muzohabwa ubushobozi bwo gutsinda iyi myambi yose wa mubi yaka umuriro. Bya bitero biza bigerageza abana b'Imana bizohunga bitekere bihunge bigende mu izina rya Yesu Kristo. Imyambi niyaza kukurasa uzosangwa uri mu mbaraga, wibere mu bushobozi bw'amasengesho, uri kurasenga wimbere mu bushobozi. Uzosangwa shetani niyaza gutera, azosanga hari umuriro waka, azosanga hari ubushobozi mu izina rya Yesu. Nta na kimwe uzoba, kuko uzoba uri kurasenga, kuzoba uri urashima, uzoba muratazira Imana. Cyo gituma mwene data, ndakugira ngo nkubwire ngo komera ushikame kandi wambare inkomezi z'Imana. Mu kurangiza, mu kubona bino bigwanisho, murongo wa 17 aravuga ngo mwabire inkofero y'agakiza, bona inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose, musengera abera bose. Imana ihabwa icubahiro cyane. Iki kigwanisho cyanyuma turangirije ko cyo gusenga, ndagira ngo abari cyo twinjiriramwo dusenga Imana, dusaba Imana kugira ngo Imana yongere kugendera abantu benshi. Abantu benshi basinzikajwe n'ibitero, abantu benshi basinzikajwe n'ubugwayi, abantu benshi basinzikajwe n'ibigeragezo, barabyura umutwe bikanka, bagasubiza uko bikanka, barashaka kugira ngo bambare imbaraga bikanka, ubushobozi ntawe ukiriho. Ndagira ngo wambare inkomezi muri kono gusenga. Turagira ngo dusenge, kuko ikigwanisho cyo gusenga nico kirangiriza bino bigwanisho byose. Mwene data, hamwe n'ibyo wibuke kugomba kugenda n'inkota, ariyo jambo ry'Imana. Inkota na ya nkofero y'agakiza ku mutwe, aho uca hose bakavuga batujyana umukizwa, batujyana umwana w'Imana, batujyana umukristo, tujyana umukozi w'Imana. Hose babimenye, isi yose itahura isobanukirwe ko Yesu Kristo ari we ntsinzi mu bana b'Imana mu bizera. Tugiye gusenga muri agakara kuri no musozi turiko. Ndagira ngo dusenge mwene data uri hose, ibibazo byose urimo bitekere bihunge, bitekere bihunge, bitekere mu izina rya Yesu Umunyanazareti. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Uyu munsi mwiza tugire ubuntu n'Imana, twongeye kugirirwa ubuntu ko mwami duhamagawe kugira ngo tuze imbere zawe. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo amaraso ya Yesu atwoze, amaraso ya Yesu atuhagire, amaraso ya Yesu aduhumanure guhera mu mutwe kugeza mu bworo bw'ikirenge. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo tunumure ibitero by'abadayimoni byateye abantu. Abantu benshi baratewe n'ibitero bitandukanye, bamwe batewe mwami n'ibitero by'uburyo bunyuranye, ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi, abandi bari isumu, abandi bari ishano, abandi bagwaye imigongo bagenda bahetamye. Turabasengera babohoke, imigozi ya shatani yababoshe idadanuke, iveko ibaveko, yongere gucikagurika, amasheni agwe hasi atombe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abantu bagendera mu bapfumu n'abakiraguza n'abagiterekera muri aka kanya. Ibyo bintazi byose bifatwa mpiri kugira ngo babihebe, babitera bite muri pubere, babite mu izina rya Yesu Kristo. Ntabagisura kuja kuraguza mwami, abakizwa bakizwe, abihana bihane, ababahoka bahoke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turasengera abantu benshi bafise ubugwayi. Ndasengera mwami umupfaso na gwaye yongere kubahoka, yongere gukira, yongere kwezwa, yongere gutabagwa mu izina rya Yesu. Ibitero byamuteye mu rugo bihunge, bitekere bigende. Iyi misozi yamusenyikiye kongere kuvamwo, niye kumuvako, yongere kugenda. Miyaga mibi y'abadayimoni
bo mu nzego zose, baba bamwe b'abakuru, baba bamwe bafise ububasha, baba bamwe bafise imyuka mibi na za mpwemu mbi za nto mu ijuru, byose turabyugaje, turabishenye, turabitembagaje mu izina rya Yesu Kristo. Byose ibintu byose byananiranye byabuze byica bikaburabwa umuntu data. Abantu benshi barabuze uburagamo, ntibakigira amahoro, benshi bagenda bararira, bagenda bidodomba. Mwama abantu benshi barabuze cepfo ca ruguru, kakanya babohoke, bakire, bakizwe. Ndasengera umupfasoni n'abohoke, akire, abohoke, yongere gukira, yongere gukizwa, yongere kugenda yuzuye ubushobozi. Ndasengera n'umugabo mwami akizwe, ahebe akaboregwe, ahebe inzoga, ahebe kuboregwa, ahebe ibyiza, ahebe kwidoga no kwipfuza, ahebe ibyisi abisezerere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasengera mwami hari umushinga nawe akeneye gukira ubugwayi bwiwe, abohoke. Amaze iminsi yivuza ariko iyi saha abohoka, umushinga nawe bohoka, akira gukira mu izina rya Yesu. Yesu arakugendeye ngo ukirwe ubugwayi bwawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi, akira imbaraga zo mu nkomezi z'Imana mu izina rya Yesu. Turasengera abantu bakigendera mu byaha ndenga kamere, byaha by'ubupfumu, byaha byo kuroga, byaha byo guterekera, bakibandwa, bacuzuye iby'isi, biracabakurikira bibaherekeza. Ndabasengera aka kanya bahite babiheba, babireke maze bihane. Akira kwihana, akira gukizwa, akira kwezwa. Bohoka, akira Yesu, bohoka. Yesu arakugendera ukire inzoga, ukire urumogi, ukire itabi, ukire isigara, ntugasubire kunywa itabi. Hariho n'umuntu akinywa inkondo, ndamusengera ngo inkondo ayite mu izina rya Yesu. Kira iyo nkondo, ntugasubire kuyinywa mu izina rya Yesu Nazareti. Hari umuntu akiraba amafilime yapfuye, y'abapfuye, amafilime yo mwisi, akiraba imicezo n'imikino yo mwisi, akiraba ibyapfuye byononekaye. Ndamusengera ngo akire izo filime, ntasubire kuziraba. Ndasengera uyu muntu akiraba za pornography muri telefone mu izina rya Yesu, ntasubire kubirabisha amaso, abikizwe, abyihane, abisezerere. Bisezerere wa mugabo we, ntusubire kubiraba. Yesu agiye kuza gutora ishengero, gutora abana b'Imana. Bohoka, kizwa, bohoka, akira agakiza, akira ubugingo budashira mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera umuntu akinywa inzoga, izi nzoga zisezerere, uzite, ntugasubire kuzinywa. Akira Yesu mu mutima. Yesu arakugendeye ngo bohoke, wakira ubugingo budashira. Turasengera abantu benshi bagitwawe n'irari ry'iby'isi, abandi bashaka kugira ngo baronke amaronko y'ibyo mwisi, ariko ibyo mwisi bigiye kubuza abantu benshi ijuru. Akira Yesu mu mutima. Yesu arashaka ngo banze witwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye uzobyongerwa. Yesu akugirire neza. Mwami, ndasengera abapfasoni benshi babohoke, ndasengera abagabo benshi babohoke, ndasengera abakiri mu by'isi babivemo, babyihane, babyature, babisezerere mu izina rya Yesu. Turasengera abantu benshi bakeneye gukira, bakizwe, bakeneye kwihana, bihane, bakeneye kubohoka, babohoke mu izina rya Yesu. Turafashe ibitero by'abadayimoni b'ubwoko bwose, b'abakuru n'abafise ububasha, bamwe tunigana ngo sabe inyama n'amaraso, ariko iyi saha turabafashe batekere, bagende mu izina rya Yesu. Mwami w'icyubahiro, waravuze ngo yambahaye ububasha bwose bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Turirukanye abadayimoni bateza urumogi, basezere bagende. Abadayimoni bateza ubusambanyi, hari umuntu akigendera mu busambanyi, ariko iyi saha abadayimoni barafashwe basezere, bamuvemwe, batekere, bagende. Ngo busambanyi burahunze, buratekeye, burahunze mu izina rya Yesu. Ukwipfuza, hari umukobwa agendera mu kwipfuza, ariko uko kwipfuza iyi saha kurahanaguritse. Ntugashyire kwipfuza iby'irari byo mu isi. Akira Yesu mu mutima. Bohoka mu izina rya Yesu. Turukanye abadayimoni b'abakuru, abadayimoni b'abaganza, abadayimoni batuma abantu baterekera, bose turabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turukanye abakuru n'abafise ububasha n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru zose, z'abarozi n'abakonikoni n'abajya bose bagishigikira mwami b'intazi byo mu isi. Turabateje, turabirukanye mu izina rya Yesu. Ibiraro byabo bisenyuke, bihombagurike, bisanganguke mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye mwami, abana b'Imana bambikwe ubushobozi n'ububasha, bambikwe imbaraga, bambikwe kunesha, bambara ubushobozi, bagendere mu nkomezi, bagendere mu nsinzi y'agakiza, bahagarare bashikamye. Mwami, ndasenyera urugo basenyutse rw'umugabo n'umugore. Hari abantu benshi ingo zabo zononekaye, ariko iyi saha ndabasengera kugira ngo mwami
bongere kwakira ubushobozi bwo gusenga. Nibasenga ngo urwo rwabo ruzokongera rwubakwe, rwongere rushikame. Nibasenga nta na kimwe bazoba. Ariko mwami Yesu turabona ku mwansi y'abatwaye yababuje gusenga, yarabujije ijambo ry'Imana. Mu rugo nta tara rihari, nta rumuri ruhari, nta gakiza kahavugirwa, ntihakirangwa ijambo ry'Imana. Ndasenze ngo hongere kuza itara rimurike, hongere kuza uruzi rw'amazi y'ubugingo rusendanishe muri bo. Amahoro y'Imana asesekaye aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ateramire imitima yabo n'ibyiyumviro byabo, kugira ngo barushizeho kumenya Imana no kuyisobanukirwa. Mu izina rya Yesu ndasengera abana bakeneye gutabarwa, barakeneye gukurirwa, kurererwa mu ijambo ry'Imana, barakeneye kuzuzwa ubushobozi bw'Umwuka mu majambo y'Imana, mu kwiga gusenga no mu kwiga gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Abana bato turabasengera bongere gutabarwa no kwezwa no kugororoka mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abana mu mashuri, abari mu mashuri yisumbuye, abari muri kaminuza no muri segonderi, abo bose turabashyize mu biganza byabo, kugira ngo mwami abantu bakomeze kwitaho ijambo ry'Imana no gusenga. Mwami turasabye umuntu wese atararonka impano yo gusenga yongere guhabwa ubushobozi bwo gusenga. Ndasengera umuntu wese agikekeranya atarahabwa ubushobozi bwo gusenga, yongere gusenga mu nkomezi, yongere gusenga mu mbaraga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzohabwa ubushobozi nk'Mpwemu niyabazako, muzoba ibyabona byo kunshingira intara i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo abantu buzuzwe Mpwemu Yera, abantu buzuzwe ubushobozi bwa Mpwemu Yera, abantu buzuzwe inkomezi, bongere gusenga mu mbaraga, bongere kurondera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kukabonwa, nimumwambaza akiri hafi. Data turasenze kugira ngo udutabare mwami, udutabare Yesu, udutabare ubwoko bwawe Yesu. Turabona ko isi igiye kurimbuka, ariko mwami abantu benshi ntibabimenya, benshi bagiye gufatwa mpiri, bagiye gutungurwa batiteguye. Mwami Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo hendaza nk'igisuma. Turasenze dusaba mwami gutabarwa. Ndasengera abantu benshi barimo barihana, basaba imbabazi, bihana batura ibyaha byabo, ubabarire ibicumuro byabo byose, uboze mu maraso yawe Yesu Kristo, ubuhagire amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Turatabaje mwami, bongere kugendera abantu benshi batabagwe, abantu benshi babona agakiza k'Imana. Turasengera abantu benshi bariko baratega ubwoba n'abarozi bazoza kubaroga, bavuga ngo bazobaroga, abarozi ariko baratera ubwoba abantu benshi. Ariko abantu benshi mwami nibakira ubushobozi bw'Imana, nibakira imbaraga z'Imana. Data turasenze ngo utabara abantu benshi mu misozi barageramiwe, ariko mwami bagendere ubakize ibyo bitero by'amarozi n'abapfumu n'abakonikoni mu izina rya Yesu. Bajya bose mwami bakigendera mu by'isi, mwami batogera ububasha, mwami udehe guhonyora inzoka na sikoropiyo. Ndasengera urugo rw'abantu benshi barimo baratega ubwoba, ariko guhera iyi saha ntimugasubire gutinya, akira kurema. Yesu abahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu. Akira ibigwanisho ndwi, Yesu abahaye ibigwanisho byo kwambara ukuri no kwambara kugororoka, no kwambara inkweto, no kugendana inkota ariyo jambo ry'Imana, no kwambara inkinzo ariko kwizera, no kwambara inkofero y'agakiza, no kuzuzwa ubushobozi bwo gusenga. Akira ubushobozi bw'ibyo bigwanisho byose, gendana ubushobozi aho uja hose, gendana imbaraga aho uja hose mu izina rya Yesu. Mwami ndasengera abantu benshi bakire ubushobozi, basukwe ko Mpwemu Yera baze ko giturumbuka, abantu benshi bavugishwe, abantu benshi bashinye intara, abantu benshi bagukorere, abantu benshi bakuvugire, abantu benshi bakwemangire, bakwaturire, bakuvugire hirya no hino. Mwami ndagushimiye ibitangaza bikoretse, abapfuye bazuke, mwami abarwayi bakire, impumyi zihumuke, ibimuga bimuguruke, abantu bagushingira intara, bakwaturire, bakwemangire, bagushingira intara hirya no hino. Mwami urakoze Yesu, ku bantu bawe hose no ku bantu barokotse no ku bantu biteguye kugushingira intara. Izina ryawe rihabwa icubahiro, nanjye ndabisenganye ukwizera mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Haleluya. Bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, ndabasezeye mbipfuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Mwami Yesu Kristo abane namwe mwese, mukomeze gusenga kugira ngo mwene data aho usenga uri ku musozi w'Imana, iyo usenga usabe Yesu kugira ngo yandike amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama, hanyuma haguruke umushingire intara.
wewe ukize uburwayi bwawe, rungika audio yawe maze tuyisangiza abandi, hanyuma abantu baduze kwizera bumvise ibitangaza by'Imana. Imana igenda ikora hirya no hino. Imana yagukoreye ibitangaza byinshi, ntiwizimba n'ibyo Yesu yagukoreye. Bwira abandi ibyo Yesu akora, ubasengere nk'uko nawe wasengewe inshuti y'umusaraba. Nuko umwami Yesu abahezagire. Rero mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Inimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 8195888 7 umwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Amen.